Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Hoven Automotive hakakat artrik uno apra aratar pausau klara ke kajing nap ka pusan snam ni ka Jubilee Rupa haga jinyat lenti ben sengkam da ka bedi yi kali scan han hapok ka nong ba Shillong ya ka blalong tra ruba je khaching be kong NS lalu haga diga slam de kali bon ni ki samla ki yo kam yo jam hapok Hoven Automotive baik lala ban yo ru bon ki jing mentoy haga jing rakhe ya ka diga Jubilee Rupa ka blalong aphalau jang Bharat Scout and Guide Shillong lasa khilang no district transport officer jang East Khasi Hills district uba arhing blalong kubu kongsan uba Edmonds Imyong blalong kubu sumbut kongsan kitra jang Hoven Automotive bakin thop yuba je khachiyeng be kong NS lalu ba kiwe ki bla chakhat ngobha kum gajing rakhe ya ka diga Jubilee Rupa lo adru ya uke bala pensyong shit ya ka diga jing rakhe diga jing rwa ni samla pale barka kenhon Jadi sedang kejonga bat kania ka kam jadi tiat kali kalong hakapor banganang kena banganang li school ngala engage kuman siong ta kalong hakipor ba hapor mengidap yaki examination por nganang li school di hadin kata na dap yaka board exams ngala ban ai khamba ya kapor ke jonga sha kani ka kam kolong ba ngale college master and then menski nga la ban ai khambun kapor sha kani ka kam te kolong ke jingya lenti ka ba hoi hati por ngadon marway ke jing don dekat atau por ri doman ba harapan nga bat mentau don chu ban ni don tang udai tang porlok bala I'm seeing menta di kuman siong ba ngakan mau kijing hikai jong papa itu kipor ba ilong ita i hot ide i founder jong kani kajuk por di kapa jonga ndrei haka kampan ilong professional ba de ba ong professional kamot ba strict ba nga but kakamru kalong ba ngi hap day ban la ban be dang step ban shong ban let ban be ki kam but kijing kai ki jong i kalong shisha ka ba yarap yang hadu menta pangasuk thu ba kapor kalayat ban hap shimti ti deiru ha usnem ar hajar sipau khatwei ba ka hoven kumun siong kasdang perkhat thamai but day house nem ar hajar khat ar ba ngi laingut ngi syong perkhan ba ngi hapon ra ki strategy thamai ki board perkhat thamai ba kumnu bangin hapla ban penhe ya kani ka Hoven Automotive but they ru how to snem bangi ai ya ka ni ka kam Hoven Automotive ti habaong house nem ar hajar khat ar kadai snam kiba shisha ya ngi laingut ba kumnu ngin pen long kumnu ngin pen wandur bat ngi mi bat ngi wakawi i semua perkat long bangi hap panbu kata ka time frame apa ong ka time frame namar ba hot kadai ka kam dei ka basuk namar gidon ki stage ki ba ngibu ka time frame kolong hadin laisnam haba bu laisnam ngi trace tom hadin kata arjar taksan ngi gajing kala lani ka kajing kerku banalor halor gajing yarap jong ki perlok ki ba kersan lang yangi nakti kamon kti kadiang bat ter kumta di kiyat kisnem hadu por mostly ngi focus betang kini ki hatchback kumonchong kayo hangni Meghalaya as a whole kadai ka yo ba kibriu ki kwa ek kalirin ti hakisnem ar hajar khandai ar pau ki ter ki wan ki semua jing perkhat ba haju oporu ngisdang ban perkhat thamai hai te kisnem
kalong ba ngihap long away bat ka scrap policy. Di habang iong kalong away ka scrap policy ba ka Hoven Automotive kalau along prepared ya kita ka one kapor host nam arjar arpo arpoi kadi ka transformation jong ka Hoven Automotive mengihap concentrate mengihap pet ya kita ikali kiba ki customers lan ki porlok ki jong kiba tiru kinum syam jinjar di tat ha u arjar arpoi ba ka transformation ka one hoi ka simpor yang i lai banai henry banai but daga jingdon rikat ke jong PCI WP way but ka jingkurku blade try konrad ngilala ban yale bagi kita ki jingie ki ba ka Hoven Automotive ka syam but dai tat hadu hakini kisngi ba ka Hoven Automotive ka persyang but ka yai yad ban kala ban serve lani ban yarap ya ki porlok ki ba lese ki ba kwa ye ki kali baki don kam ha kalong ye ka jongki ti pumun si ong ru ngai skwa ban pensngau ye pi ba lese kim tip kai kene ka jemut jong ka Hoven kane kentin Hoven ka dei bet ka kentin bawan na Bible kamut God's gift ti ngakwa ban pensngau si piru halor umliu logo ka credit kalit siya samla siya kunum jonga Eliza Sumer di mau berdesign na kani jing don rekat jong Johnny Rapthap jonga ka uni logo udah don jimut uni H umut stands for Hoven di uni O umut Hoven teu shabi stands for pre-owned O di own uni C di cars temut Hoven pre-owned cars udah don jemut. Vivian H. Karwanlang, Johnny L. Rapthap, Shimdan Haganika Jaka, L. Maulong, Bakumjo Yu Eliza Sumer. Nga congratulate ning pang yo Jos Sonia kaba nakataka jing tray shitom kaba fila tray shitom shisha monwan akan ni level but kunjuru pan IT akan ni ikut Jason because kumbong foreign we can take the horse to water but we cannot make it drink the water. Dan congratulate you Jason oba just la yalam sa bandi ya to Jason he released that to the point but kala poi ba kani this is it's not just a matter of business or family. This is a matter of lamba ka jing tray shitom jong ki generate for the employment kumbalong mata katumot kina betre. It's not just for our benefit, it's for the benefit of our youth. So this is a very important point. Kapalong de bang ikiyo tong ladi, ihapan ikiyo lang. Te, bat ngay iba na kalong ba, kibubun, baro ang di kana kasi, kiba out of sincerity. Kiba nag-realize paminta ba ngi kasi, ngilaban ng sincere. Ngi depende la dia. De friendly laban ng ba maybe Josh, Sonia, Jason, Boro Hayeng, maybe this is just another rung in the ladder of success. Maybe what
Jadi kebar fi berkat kolong bandang ya sekamat. Dengar kamu bayang ngai kata jinggapu ba kenang itu sekamat kan. Let this be an example. Amdi bang mengisile bangnya bangja. Amdi ketiga kaba which is an achievement. Kaba which kaba fidi penlong proud as an individual, proud as a family, and moreover, you should be proud because mau beliau dan nang in your journey. Kilum kiwa ki klau ki tap ki tieng ki siet ki roi ki kram ki kro ki ma bena Mariam baka kersoi ki don kiliat ya rong ki ko ki thlong ki mau jing sho Kersha thoriau kas pongkabo upra updung kas tiwat no quay tempo uni kerhai Timmen ki kroy ki sathai Kashun ha u tempo kita Timmei jongi baki pensa Mariam jongi hari kasih pada tajengkerku You pun menriau ba im haka dajeng berkaya iksa Ilum kiwa ba itenal ringkat kal erengan Hasau ayom kisim hirwan jing hikai hari ki ay Duya bertada kat singkana kran ya wir marasapna Duya bertada kat singkana kran ya wir marasapna Ngin ya trailang ya kajeng long bagha Tinrai kan beserta Ngin ya trailang ya kajeng long bagha Tinrai kan beserta Ibajos nala itu aslam la kumpul sibret ya kecing dong produk jong iban nga jing sisa ngalai itu inadol aslam khat khandai spa khandai begundai atau to kopor bidang sedang wantit kali bidang kumbo ingkong mene idang letit kali nukol kata dang wantit kawai artli wanra ndeng ai kecing ro I belala ban ketiu ya kali kam I sedo bagal dalam ke well established pre-owned car dealer lembaga jing trace tom jung I kejing jinga yung ki namar klem jing trace tom I ngin poi si ro namar kejing trace tom bat kejing ya sa kadon kame bat kebar ngai ai kejing roi ba jos khamtam bila ban bil yata ke terus igi customer namar gidon kena ke business ndai dimla ban tei kata kejing tei bat customer hi kalong ke ban don di business Andai jing trace tom jung I bat ke experience jung I mentai nagai jing sedang jung I kitang I bayar teli kali henti andai mentai lala penting kita ke business ke belum well established ki customer hi kala yo ke jing kwa jung ki ke jing kwa jung ki kundi kinu ki model jung kali kemud ilala pan perbiang customer nakta kata ilala penting andai business hi demdon ki jing yai saru kinu poi si namar kecing isa kadai business ngilap pecibon ki up and down ide ban long be yaisa amde betre business mares dang ketiuno andre ki bon kecing ya ben dikedo kecing tre kecing yai nanti andre kecing yai nanti jong ba tos tre storm jong I ila poi cedo ni por bila la ban bil ikane ke business jong ke belong
Ndai tang mete ladi, ndai ai kam ro gi kun bu ilaban ai patiang wat gi kun gi kti jung imta kalam kan hiat patiang pate. Hakam surkan muta kala jinjar ribon kam nyo jo ndai de kam na jong nilaban ai patiang gi kun gi siu jung i. Nilap ter ndai tang kut tang ladi kalam kan hiat pate. Tengah ai namdon ni iban ong tang jing kit bok kit rueng iba jos bat ga ying kesem jung ki hi barok koi ubi nang kiu chuk prang hagani ga kam jung ki pan ga khmi dan tiro bagi dang la man celebrate saya ga 50th anniversary jong ga hoben automotive. Kindly give a round of applause. We are giving discounts of up to 10% on all purchases, valid until the 31st of December 2024. The sale is our way of thanking you for being a part of our journey. Also, I would like to share this with you. Over the years, Hoven has also expanded into 2 different sectors. Hoven Innovation, which is an event and decorating an enterprise, run and managed by Lydia Lalu, who is Jason Lalu's younger sister, and Hoven Cottages, which will be opening soon next year at Soara. And that's not all. Coming next year, Hoven Automotive will release a special documentary that highlights our history and the incredible journey of how it all began.